Да. Абдул Хамаев. Bunu katılacaklar. Sizin ayıplarınız odasınız. Ne mutlu. Больницаны жаңы салынышы боюнча, Бардым. акчаны бөлүү боюнча маселени Sırok исполнение kaçan mı oldu? барам. Ukpay kaldım. Ne kadar cürüyorsun alacakta? Ne sana oynamanı geldin bu cürüye. Нет. Telefonun çukulaydı yani. 5 telefonum. Ver telefonunu. Para? Ver de odan telefonunu. O telefonu oynatalım. Belki iş telefon çukula bağlı. Mencenin oturup aldı. Cürüyorsun. Я что, за вас, я что ли должен работать? Короче, строительство должно начаться немедленно. Есть, понял. Понял? Немедленно должно начаться. Есть, понял. Выберите нормального подрядчика. Подрядчикті алып тұрып, анан ертең подрядчик кылбай койду, жаман кылып койду, качып кетти, келбей койду деген уксаң, башың кетет. Есть, понял. Личный будет отвечать. Есть, понял. Бардығын контролды аласың. Акимдин иштегенин, райондун иштегенин барын контролга аласың. Макул бу?